Ndene ya county Emiro ne kwithirite kwina kuchene chigi utumiri bwa mbesa ndene ya county MCA bamubakirira bakiwa batona wetina mbere kire wondi chio bakiwa mbesa itethirite chitumika ura kubatere na nende kire kirete rine budget ya mpongeli kana supplementary budget ire ratro ndene ya mbungeu MCA baba kitheta bakiwa irakinyire sere na batekomeora nyabakulukia mbesa irabareketyo kulukuna teketha chitumira kire ntuko inkai retiele mbere ya mwaka yo thirikari yuthira yukingwa yo 2023-2024 tukubarua rekere mubango ya rwa siasa tukatha twekara nthi na MCA wa Nyaki West na bijewe ura bari mukarediete wa budget dene ya mbunge ya mwaka yo 2013 mwaka 2017 na kinya 2017 mwaka 2022 tutarire kumenya ni ata mbesi batire kwithira chitumura ndene ya county na supplementary budget ri ibatire okinyari na ibatire kwithira kari amantu yeko mbere ya mwaka wa thirikari withira ukingwa ne rwaria utenda kwithira wekuluko ne rokere arwa siasa nyuma nteto chia wero themwe na tukwerwari ne tukora kwithirite kuna nkuchenio na maandamano ndene ya ntere mwanyesha Kenya akenya bakiandamana kureana na rwaria ro finance bill ya mwaka yo 2024 ndaboretia bunge ba bethira bakewithia musonda yo ende abunge mana yele ya bana ni bedira bakiringa kura no kilukia kirito mara yele na reana te 15 bedrite bakiriana na doariero bakiwa ndiro kuinyelia hakenya yana to kudura ndite kirinteto chewaro themwe abunge mana yele ya bana kuringa kura kulukia musonde okigena 2024 re yana re 15 pare andite na doariero Akenya ntere mwanyesha Kenya kuandamana na kureana na rwariro finance bill 2024 bakiuria bunge kuwethia muswanda yuno tuni kuinyelia Kenya. Kiri arwe siasa turimurika mantu igi utumiri no bangania pokigena kia county ya Meru kiri mwaka yo 2023-2024. Na twakuretera gichunchike muthie kironoro mwanya nyonta ya kithomo. Anko watu ni kirinteto chioro the momo na mathithio ni Purity Richard. Abunge ntukwerwa ne barethetie ndene ya mbunge nene kuthuya na kwariria mantu igi musonda yo 2024 yo kigena yoro yethirite ne rio kireta muthutre murito kiria Kenya bakenda yoteanirwa ni abunge ba Kenya ne bethirite bakiruta maoni yo na abunge ne bethirite bakaririo ntubuna nyumene abunge mane yele ya bana bethira bakiringa kuro kulukia musonda yo kiritho mare yele na bo abunge yana de 15 bakiriana na musonda yo Boniface Mongera netete mbere kuthuranira ruonoro Tueta na mbere na bo akari ntere mwanya ndene ya county ya Meru irio mawa na mutino ne bethirite bakiandamana kureana na rwaria rothirikari ya Kenya Kwanza ro kureta musonde okigena yo mwaka yo 2024 na bakuwa musonda yo kethero kinyilia akenya bonene nende ni barombete bunge kwithira bakwithia musonda yo utuburane bonekanite agabuta kinyanira nyuma ya bunge ya narabana kwithira bakiringa kura no yo kilukia kiri ithoma ele nyumene utubone ndipo kethira bukiyolelu kiumetweti tekiri bunge kuona kithira bunge bonde bakaringanira na kwithira bakilukia musonda yo no tweka watho bwambirio tumbuka kiri mwaka yo thirikari yo 2024-2025. Dennis Mugendi ana ripoti ye. Narua nayo iri ntuku ingi ya kuringira muswanda jwa mbesa kana watho wa mbesa mbunge ni anthiguru ya Kenya nabo akari ntere ni isia igembe ona kinya mutindo kangangi kuma mugutano kwina mamuro kathita na ntere ingi bandu batatigwa nyuma no betite na mbere na kuona imarakara jao iguru ya thirikari ya nthiguru ya Kenya na mono ni abunge baria akari bakuiba bagarukite nkunga na kuregi gutetera mwananchi uria abathurire ito awonere MPs betu na president wetu ati bomba kwetha baikota revolution arwa ukona ana babethi ana betu antobonde bamiru bakumira na baumete kenda bakurikania na arwa nonto na arwa iro tukwirigera bomba kuringa kura kethati na arwa next week ati
buthikire bwathurane ketha bwenda kuthikira mwananchi kana bwenda kuthikira William Ruto. Mbunge betu bakuma Meru County inkoburi tafadhali rekeni ukareka butatarero akura na rekeni ukareka botena mantwa wananchi nkorone sienu no nduro kana mo support muswanda mbungene yako inyele wananchi no kemano aringiri kura no ke ya kuromba kura renge 2027 patu tete atona wowe na twakwa utha nora wayo support nena mesugoi akaringo kura imoko Ruto na bawe no ntobatu antobembe tumechoka twere akiro kamera batako yotuthikiria no kaba heta baikira miswande otonyende mbungene orende batu finance bill era tutwere ayo kana taxi yato na sio rede isi tuinyelete saiti oga golela dai ntobaba binge bare ao begerinya size data 4 gai twega 29 ne atenda bomba batwe kwethera MP Bamero iboro amete bunge ko protective finance bill ye ya tunyele torwe pio ogolele tauni ye to mone sogeta nyuma mno no to biashara mira babu tero to bona na muswanda yoko tetera mira mbunge lakini bote te ko teta boki watre mayuda no yore ana bange bare ao kinya sugumera botwe kumake goi nonge lo taxi babu kuri boya la to lele ngeke ke finance bill ye otemendelo ya mwananchi yare kuo imendelo ya mainge yare kuo iyenu buingwa na inkoroma nabo wananchi bogona yumbe babonze to adure to njere na John Po egembe South imusaliti 2027 ato baroka rokere baita John Po bamuani na yumbe barabange ponze batu to noi na itoro lele to na nyampi weto au John Po na raere treta itoro lele na raringera mswana yo yes kana tuendelea kuinyeleka thuki nayo tingi indi ni akinandi igusita jenzenti tigukira na itina musoko ejite na kibubani gutetera aki. To my member of parliament Rahim Daud ndenda kukwera gogoito gutegete sana. This is our voice and we are speaking. If you vote otherwise buku taxi ekuro baura utegendo jake toraga na menye edero mwekuro gukura ka menopause bato ni oturi na icho tugura no tutegura goro zande bena to amotriba 2027 antobembe ndabwera o John Po no support motion in finance bill antoba amendment itokuona Rahim iba supportere itokuwa anto amero bonza iba ungane bere MP ba iba to abaere kura teru to mwere na tabungu ere President Ruto atutumire watu to vijana wa bonda na mama mboga akiwa imboto mwabu lakini kwa huu islogani atumera. Sisi kama wanafunzi tuko against the passage of this bill kwa maana tunajua mahali ambapo tunatoka, tunajua wazazi wetu, na wakati itapitishwa ndio itakuwa mwisho wa masomo ya wengi wetu. Kwa hivyo sisi kama wanafunzi tunasimama kinyume na kupitishwa kwa huu mswada. Ruto katika ina thina kinya githae na wathani buraba ndebukanesa thina ni ambunga wao mukulugiria musanda na gintu kira giyo na kira gibatere na thigire maoni ya Wakenya na mukenya no atumite akarirete kiu te aturo talamba njenti ka guthomera antu budget ira thomera mwekuroke ya hali ya juu mukenya na thomera budget yake kulingana na maisha yawe na bora kwenda kuria no tuno athurana rais atolelie na ritho riethaga na kona otaigoro narua na nandi kiria bari akariba kuga ni ati batitikiria watho bubu na nyabo atonyithua nabo bari na itagaria kuyukia na rio ni gutigira atongi ba bonde utwe wao kinya umwe agucoka gitine kithurano ni kijite. Dennis Mugendi, Weru TV, muciini o Maua, kaunti ya Meru. Akenya kuma kona mwanya kaunti ya Nairobi na ingirire akwe barethetie kuingana na polisi na ranende bethirite bakiumira kuinyilia bunge bawaithie musondo okigina yo 2024. Akenya barabonekete kunocio ni thirikari ya William Ruto bawite batirekana na maandamano ya mwankarira bunge bakaibokirira kio na kwithira bakiwithia finance bill. Antony Kathenya aina riboti.
kagita kale bunge bakulingaga kura ya muswada wa kigina bungeni nene barabara jaga katika mji wa Nairobi ilejori maandamano matheri imwana bikiumagiria na inya nene kumenele muswada wa kigina wa mwaka wa 2024 na 2025 na kulia bunge balegana na muswada uju. Nchi yetu for so long we have been oppressed na hakuna mtu mwenye anatuongelelea. Sisi kama vijana, not everyone is taking us seriously because they think that we are out here to make content, tuko hapa hivi because just we want to be here. Imwana bibi benini muno bijikeneta Gen Z bikidhirukanagia na polisi kuma barabara emwe mpaka elenge polisi najo ikilazimikaga kuinga barabara imwe. Polisi ino kagitaga kagitomagira tear gas na maloli maroje kwa dukani mwana bibi. Amwe nogu magere mai mwana bibi gukinya bungeni nene matajera matunda uikere munene bukiga wa bungeni eno maandamano mama kumenele muswada jwa kigina matadidika Nairobi yake ende makididikaga Kenya ngima imwana meji Eldoret Kisumu Nakuru amona ntere ingi bakeumagiria kumenele muswada juu atongere kathomba bangwatanire azimio ni bakaditetagalelele le imwana kuyumeria bakiuga geke nekyo kiambelia kuletwa garoroku kirindeni ya Kenya. We are extremely proud as leaders in this country, as young leaders, of the young people who have taken to the streets to demonstrate their displeasure at how this government has treated us repeatedly over the years. We told them that if you close your ears to the people, they will slap those ears until they open. And that is what is happening here. So we want to encourage those young people, fear not, this is your country. This is your country, and I hope this movement does not die here. Anybody who is afraid of those young people there has a good reason to be afraid of those people. So what the Gen Zs are doing out there, the Gen Alpha, they are trying to protect their children, something that Weta is not doing, you know. And I think it's about time that as Kenyans, we now need to start changing the system of public participation. The real public participation is happening out in the streets, you know. If you go to Eldoret, mad respect for you. Today, you drop down the wheelbarrow from up the roof. It shows that this administration is dead. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Tukiuma Nairobi twetentereshe marana karibe sio kiubethirite bakirita mukana yumurito kire abunge boba ke yokuluke musonda yokigena 2024 bakiaria bowete kuma thirikari ya Kenya Kwanza rekuukia wathani utie maendeleo bona bakiwa musonda yoke yokuluka manto yakathoka kinyankuluki Martin Mugambi na Chionkoloki. Kiaraniria na ndiki bandeto akariba babariuga wana muchwando yo finance bill ukaja gukuruka gutire kiega bakwona gikaomba kugaruka nontu muchwando yo tu ambere kwithirwo kireta mpagaga na nkinya gukuruku akiri mbunge nene na kuma mianka kamande gutire gintu baro na kigarukite Twinololo muno ne ma MP meto bagitukurukagiria financial bill eno ekutukimiraga atwana inji netwije mutongolu wetu taga MP wetu ni wambere gutukurukiria finance bill ntugutie taro mwirira kumegita ria kibage mbagira ino ni miaka kibao ya kuruka ino finance bill onekerwa nini ikamwirira oneanenegwa ikamwirira bariuga tayari motoro mawi marito na batiko maomba na kogugo kurukia muchwando yukethirwa kuri kuongera kironda chumbe kiri motoro mao watu gakaku kana watu gakagombe gaku osoko dio akaliagira nalia ruwa akaliagira mbino tukomba no gutwira utukomba no kodi kwanza wakala kanu atwa matulete loje
Otero jula komba ukundi kangombe kau. Osokolele ngoko kanyolo jolo. Osokolele twana toto wenatu. Aya osoka ndigilie moje. Ekanda loje. Tambe ndigiliwe kaluta loje ko. Niyo maisha na bola mambo ne tiemba yela inonko na kama sinani. Ona tote komba kwala nilionto. Au kediane silingi twadia maunto mwana makina twithileria bei maguta ma bikibiki madio kote maisha mwana kama tomelete ko tukugada ino tuya na inchi twiba mara tukwira mutongoli wetu kaleke niona mbiji ona kaleka kometokia ne mwirire nyinge muno agikulukagia bathiĩtĩtie kwĩnũkia na nkinya kuonia kanyoni wa ng'ethe ya bunge bonthe bara bakethirwa bakĩgwata mũchwando ũyũ mbaru na nkinya gũchukũrũkia. Aya finance bill nayo nĩ asaini twambĩrie kũrĩra ngũkũ na tũnyau no ntije tũkarĩa twĩkorwo tũgũkwa tũramĩte maica matiũmbĩka mama katũthiĩte nthia gethera bao gũkũ mama isa mateo mereka 27 yegethera mtu mona nusu gokono toluga tokothira mtu mainasi roje na njira ni mtu ateo kale kanda mola tegetokie etoka adina na keretokiete bagetoka niyo akauga getokia netokia dite niyo bururu tio totemolomera nyuma totemolomera mbi nyuma kale kata motomira diko toshwera manto mamega rete manto bakoja kombekela kiongwa mpejaga Kĩripotera Wero TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Martin Mugambi. Akariba tauni ya Chuka buwite bakabwithia maandamano ya manene muno kia kwithira mbunge wa Patrick Munene akuluki musonda yo kigina 2024 karibani batarĩtie rotura bubomirite bunene bukiwa musonda yo bati utianirwa ni mbunge yutakuluke Samoro Geshima anachotareria. Biashara cha gwithire ichithiete mbere muci wa Chuka na gicigo kigima gia Chuka igamba ng'ombe utari na maandamano tamara makujiritwe ntere irachingi cia Kenya bamwe ba akari baibonerete maandamano mara mathiite mbere mici mwanya mwanya ukurukira television arabara twaranirite nabo baugite ati bo batirona gitumia kuandamana nuntu wira ya kuringira kura bele ya kigina iri na ene maandamano ndio tuli anto very visible kwa tutakwenda kuandamana tuthukia biashara na tukekala kuandamana tukekala kuandamana baba gote nyombe ya muntu ikathugua gote nkari ya muntu ikathugua tukandamana tuthiete obicini guteta mateta metu umuthi gatweterete nyamura parliament ikagua kuma thaa mugwanja nikena tumenyaga tukwambiria kiboe kana twambiria ruyo bariuga tayari ibatumite abunge bago na ntumwaya kuregana na bill ino ya kigina bakirigagira ati abunge babu bakinyithiria ntumwenu na njira kuregana na bill inu ndino tubamenyithetie na Mheshimiwa Patrick Munene turamwirire athiame gwithia takwamendi agwithie agerukia riu nende maandamano yo magwica guku riu tharakanithia ni tukwenda tuthondekerwa maundu maria makwendekana nundu uchumi wi iguru muno kitwetere ruto abakantu mawe mabetukia mbiru makabetukia mbiru ninde mukona bukurutha maandamano nemenda kuria Patrick Munene agwethie mbiru enu nunto netokinyerua tokakinyerua mama tokakinyerua mara tokakinyerua kote sector ekethirwete affected magerie magwethie mbiru enu kabisa bariuga ukaigwa abunge bago bakaringa kura kiutha tena bora karibu bongwa bakwenda bakabajokeria itagaria kagita kithurano kinene kia mwanka wa 2027 mwananchi ne mubinyereria leu mwananchi kawaida ne mubinyereria na MP matole namo ukaigwa makabe tukia finance bill tunawete kile tumarutana kura tungitweterere bato abetukia mbiru tukamurutana kura jitu tociainite tharakanithi mari na kareke na murugala mamenye wega ndiraciba maretikire kuga no tutetikira gukanyiririo kairi ni twalega. Kiripotera Wero TV kuma gicigo bunge ya Chuka igamba ng'ombe nditawa Samuel Gaishima nikumakite tuno tukuona kanya kambere gakunoka ndweta kuraya inchokerete na nteto ingi.
majina, mimi ni Jojo Dhiambo Mituka kutoka Siaya. Nilikuja huku kufanya kazi hapa Mbeita. Hiyo siku nilisikia ikitangazwa kwa radio, cheng cheng na coke. Nikaanza tu kukunywa coke. Nilikunywa mara 15. Nikatuma code kwa 4011. Baada ya kutuma, walinipigia watu wa coke ati nimeshinda. Naweza waambia waendelee kucheza hii game, ni ukweli. This is GoTV, and right here is where you can catch the brilliance of Mbappe, the scoring power of Kane, Ronaldo's, and all of the greats fighting for the glory to be crowned the kings of Europe. Don't miss the unbeatable action of all 51 games of Europe's biggest football event, live on SuperSport on GoTV and GoTV Stream. The Euro 2024 live. That's GoTV for you. Love it. Nataka kanyakika kathongika wete green. Ala. Nontu mathaizetere na ithaa mugwanja. Angire kantu gakuruma. Irio bya kuria. Ai, ile kama yako huku igwa. Kario kang'entere bauga bwezea. Karibuni ibirombeni. Ibwega. Au nyongo eterete au. Bebe, mpimelo ndugela nyomba, etere kadiozo. Tiwa ndume kaire. Ete modugi. Ndoka imodugi ko yotumelete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zo zironekana ndukene cionthe na ndinyerekana no. Ena vitamins. Ena minerals. Kino kwa tukala ni wa nyomba hiyo. Zuzu na ndinyekosa. Afya Plus. Anki menye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzo Afya Plus ntimetingana. Tembea kwingi tuona mengi. Naona tu yafanya ange na nyoroka tuona abi. Afya Plus. Nasho ijumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Zogore ndukenerere akwe nagwe. Nukubanga gweta kuongera kithomo gyaku nthiguruna ya USA kana Canada. Ithiro iri undergraduate, accelerated nursing, masters, PhD kana kurutana America. Africa Airlift Initiative ibakumbithia ukinyania untu bubu. Nitwajanaga visa coaching, career guidance na motungata jange ja gitumi. Turingira thimu kurukira 0719 857 754 kana 0799 047 279. Riungira obici yetu ira iri Nairobi, Muthaiga Square, Ntagaro ya Muthaiga Police Station, first floor, obici namba 7 kana obici ya Nkubu GM Plaza, second floor, obici namba 3, Ntagaro ya Nkubu Police Station. Africa Airlift Initiative, success beyond borders. Enjoy digital life with uninterrupted entertainment on your StarTimes decoder. Manage your account from your cell phone on *858# or via WhatsApp on 0730 710077 for self-service. You can also chat with our customer care agent on 0730 710077 or visit any of our business halls for further assistance and to purchase any of our products. StarTimes. Enjoy digital life. Auga no gocho mabati ja Kinandi ja makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja idhimi mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raino Mabati Limited ere kithoka njerene ya gweta boroire no gure mabati original ja Raino Mabati na jaga ukinyera arakunde ore ndegurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raino Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainomabati.co.ke. Kanyere kainagwane mwene Raino Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu.
Bueno tuweta mbere kurumira nteto chiewero themo tuchokera County ne Embu akarine bachumirete kurana na finance bill ya 2024 bakiwa toro ne bumi munoneke yokulukwa ikanga ikia Kenya kinyankoloki karibane badhiolo kete tauni Embu na madhaga bakimenende thirikari ya Kenya Kwanza ritamani kwa mushiri aina nteto hii Ni mururungano wa thayo uria wikikite thiini wa tauni ya Embu kuria mwingi uraregana na the finance bill 2024. Goko engi ao mari ayuthi aria marakaya ni undu wa kire marauga ni komerwa muturire ni undu wa thogora wa indo ngurani na mautungata ngurani kuthie iguru goko matakuona mieke ya mawira. We are saying that the finance bill 2023 did not improve our health, did not improve our education, and that they did not improve our security. We still facing a poor health care system. We are facing with a stupid education system, and we are also faced with tough economic times. So we are saying no, no, no. We don't want the finance bill 2024. Reject, not amend. I went through education like any other child. I got to the university here and my certificate 7 years tamaking kila pahali, nikakuja bila kazi, nikienda kwa maofisi sipati mtu wa kunishika mkono. I have no godfather. Those who have godfather wako kazi, lakini mimi kwa sababu ni mtoto wa mama boga, mimi kwa sababu ni mtoto wa hasala, sipati nafasi. Sasa nikaamua nitakuwa kwa bodaboda, nikaenda kwa bodaboda, wameongeza mafuta. Mwenari wingi eri tunao magikaya ni undu wa tauro cia utheru kugia goro na vale kuongererwa kwa ugoti wacio ukuthukia maundu makiria. Pareria uvoro wa taxi cia pads, sanitary pads. Oti undu mangiongerera bei ya sanitary pads. Already we are struggling to have those pads. Watu wetu huko nyumbani wasichana hawawezi nunua pants na hatuwezi kubali waongeze taxi ya pand. Reject the bill. Waugo ayuthi aya ni marakomithia ambunge aria matararugama nao na kumava mukana wa kuvitukia mbiru ino ati wona mamivitukia matigakorwo makimathura ringi kithurano tuthiete. Sema hapa nataka ifikie MP wa Mbeere North. MP wa Mbeere North kuna mswada aliyeka jana kwa mbunge ati kila mwanayuthi mwenye atademonstrate ashikwe afungwe mwaka mzima ama alipe faini ya 100,000. Nataka kuambia MP Yoko ajue ni sisi tumemweka hapo. Kwa hivyo kama ni kushiba ameshiba, afunikie tumba. Bwana Mokonji, tunasikia amelipa vijana ndio wasitokee kwa hii maandamano ya leo. Mokonji kama yuko rafiki yetu, kama asimami na sisi, yeye ni adui yetu. Mokonji ni adui ama si adui? Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwo Rita Mwaniki wa Musiri. Tukirekana na mantu yegie finance bill nende tuitekire mantu yegie siasa Chamero. Nyuma ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza kuwa mbere ya seneti oro ati nibo watanirite na MCA na ikietu Meru ikiriki siasa. MCA obagete West DMK kiogora na ithukirite gavana ono mwira areke kwario rongo muthenya batike mwe DMK aruwa gavana ikulukirie mbesa chemogenji cheke ambia thero na kinyancha mbambithi no tia munini wa mutumantu ethinge na minister baba kithakene akiwa boni uchiendi bonene na butebati utugikare aina ntetwe. Encouraging me that I should work with MCAs. We have started working together. There's no much issues as before, and I believe that by God's grace that things will work out smoothly. Ni migambo ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza raritire goro kiri kamiti ya seneti ya CPK kagitene karara chokagia bioria yege kigena kenyomba cha mwaka jwa thirikari jo mwaka jwa ngirijire 18 guita mwaka jwa ngirijire 21 na gikaro nekiwona ni akiuga wari na ngwataniro njega gatigati kawe na MCs bambunge ya Meru na nikyo gitumie goro MCs bo baramukurukirie supplementary budgeti migambo ere MC wa Bogeta West DMK kyogora ethirite akimita janirie goro akiuga gavana Mwangaza ni murongo ara DMK yakwa gutengwataniro eroga na akiuga baramukurukirie supplementary budgeti kende kaguna Mumeru
na kinya bajeti ya mwaka jwa ngiri jiri mirongo iri na inya guita mwaka jwa ngiri jiri mirongo iri na ithano. DMK yariuga ngavana Mwangaza ikia memorandum bakethira bakimikurukia Ariorongo burwo bugai bagwatanirite ya MCAs na mzie bagwatanirite hapo Jumatatu ekimya kithiru atindite uturuma na roire agitweta atwamba na marito jange jara ntumba kuga akiuga atochwa mbeze cia kuria kiriri tukuga tukurukie program based budget kanere gutwa itemized budget na akauga icio mbesa mzie baguchwa imbia cia kuria ngai na ndi untijetheri mndu tugwatanirite yawe tutearana iria we ndi Ariorongo muthenya kiriki auga ati MCAs bagwatanirite nawe nuntu ati turakurukiria supplementary budget igoro kinya budget yejite memorandum tweterete we tukurukia budget nuntu mbesiriri kire budget tesia DMK tesia Kawira tesia MCAs tesia MPs beti cia Mumiru kingi DMK kyogoretherete akyorotithiria ngavana Mwangaza kiara nikiri mantu jege kigina kiarun kira kinenkanero kiri bamwe bariti ngugi bathirikari tangavana arungamiri bandwangi mwanya munini wa ngavana mawaziri bandwangi mwanya kigina kira kithagirwa kiri kia wakanyumba na ya kugura kinyangari. DMK kyogora akiuga ngavana Mwangaza ajukire kigina kiawe nekira mawaziri bae bathatu kirorea kujukia kigina kiu ethira gitejaniria bau bangi areo kinya munini wawe mutumantu ethingia Kawiromba gwita atia seneti igoro akauga ati kira gitumite arega deputy wajukia mbesa cia wakanyomba mortgage na ajukia ka loan ni ati barabare gitara kira itona munya bate kurea ukatwika kiogora ate kurea runi rwa banki uko muthuri ugeta banki ura tote kwa runi no tukiogora ate kurea mbesa cia mortgage iri omuthani wa 80 milioni iri account ine na kio kio senators barorirwo kumuri egoro mbesa iri account wa 80 milioni ciai aregete deputy governor ukia ka loan na mortgage na mawaziri ba ombugora uketi Dickson Munene muungani ore wa health county secretary Kiambia Theru na Kawira bo bana mawaziri bau bangi nyore ore finance Monica Kathono mbiji ate nacio bo bangi bonde bathithirie paperwork deputy governor wengo ate nacio atona mortgage antu bakathiria gipindi kia nacoka basainitheti nya contract ya miaka 3 ake abagathiria contract abataye wa mortgage bakare ari na batikutha ba eriaga ona ndits and great disservice na great injustice Kawira gwita kwa Ariorongo Senate akiuga ati ibarabare iruni igitara kirito batirite ikiate kwenda babaukia muthiene Bruna ndikiuria kire DMK kyogora guchoria ndiuria Mumiru atiri Kawira Mwangaza nonto nasi approve cia na ajukia Kawira na ithana ura minister Kawira ithana ura orari mwalimu primary amujukia minister aturaga gukiria asora stomwira ni gukiria asari ugo gukia mortgage Kawira ogata ithana mortgage kuiku gukiria asara siburu kwa wonete Miru ithana muntu tene nyangare we gwita ukamwata mbesa cia kujukia karuni agura ngari akebera gitine kiu tekenya agathekairwa na thirikari ramwete rutha rwa kujukia mortgage akare 20 years report ratito cheweru ria kwa rieto ni mutugi kare Nkuchani ati ngavana na MC Bomeru Chiombo tuma Meru yata kigina kinene mwaka yo pone nyuma ya MC okulukia budget ya mpongeli kiumia ki tukuinka imbere ya mwaka yo thirikari yuingwa nende kiurekere kinene atire ndikwethirwa ngavana na nkiame bakombo tumbira mbese imbere ya mwaka yo thirikari kuingwa kiumia twetite supplementary budget ni mbibi byongwa ni budget kana kigina kya mpongeli kira kithaira kibanganitwe ni thirikari ya ndiguru kana ya county na moro toyo tigira ndwangira chithirite mbecha chiorite ngui ni kwethira ni ndikigaira waku makire ndwanyingi. Thank you, Honorable Speaker. Omwaka thirikari ni ithagire kiuthe kionto huu kendo tigira mbecha itikwithira chicho kande ni arwangiro kigina nonto ikare autumirwa no bwithera bwikarika kwa ngerekano cha county ni ndikethira chicho ka kirwangiro kigina ndo thirikari nene. Sector Committee of Labor
public service and social welfare and justice. Amwe na mathabu ya kwithira ya batabu kadhaa bunge ya kaunti ya Meru ni urwakira umbiro kurukia budget ya mpungeli oritigere ntuko inkai ya kimwaka ya thirikari yuithira yukithira. MCAs Bameru ni batarĩtie ũcererwa korwaria roba kinyila RMC wa Wandi ya Mikindori Merit Julius Kaimbo awete patete keria kuretairwa yo ecereri akiwa ni omwe na gavana Kawira Mwangaza atikono wa Meru. Supplementary ndokolokia ende tebuto kaendelea in future katuinge pinch after 2 years nondono supplementary mbere engavana koreta ate ona ko ene to mi supplementary ati chene anto amiro bakumia nonto wena mbia chia ko bwithia drama na shenanigans na rangi round nawe Felix Kivinji Ntugo akiwa ni ndia Meru ibabatire kwithira baikuna metho yo na kona no wewe ngwati kwenda bethira nindi bagitirairwa na mbere ngui akiwa kinyabo batena wiru bambeje chithira chicho kathirikari nene nawe mzee Nkwene Martin Makasi akiwa cherero wako yuko kwa budget kurio nikiona ni iria kiatingabana ati kwendera kuritira Meru ngui kwenda Meru irusi mbecha ira cha national government ira tuongeri so ankora mu Meru na njanji wengo ategere onere between MCAs na governor Kawira Mwangaza no rikote kwa nango yite kama shinani kuria to supplementary budget tutigeria kiumia kabimia biere mwaka wa thirikari yothira ikuonania kwe muntu utegwita ngugiyora batigwita. Patrick Ndururu orani MCA wa Wandi Antima West akioria ngabana Kawira Mwangaza oina no kubuthekia budget kurio akiwa ni balazimikite omikurukia na mpui bana nati ya kwethairwa ena marundu ya kumoni ndo ene turigita rionde utui na andu anwe supplementary budget itu kumeurete tendeke muthe tukana yatu na andu ana ugwe ashimwa gavana tukwete shimi tukwete gitio na nkuruki ni andu bamiru twete gitio rena ndio kadire na supplementary budget urete ndeke muthia ututhangikie harakatini yetu kuthithia budget tio ntububwega ende nontu itukujali mu Meru no monka turi mikurukia na next financial year kana ria ringi supplementary budget ikendekana mirete mapema na ndio ritigere ntuko inkai mwaka yo thirikari yuithira yukithira MC Bameru baugite bakathingatira keno tigera ngui chionde ndeni awandi chone ndeni kwithira ikibutha kwa koro irirwa rera na Meru yonde kanga akuromba tafadhali bechu ni tumirike bwega nontu ni nteteraga nao utuko na muthenya nikenda make sure mbecha cia mwananchi chigutumika bwega nontu nuko na mwananchi wa Meru na chumite kuria ugoti burabo ibunene sana ngenda gutega nguchio ndira chireri mwaka wa thirikari ngavana na leta no raka leta na tumyora kenda gutuma lakini ngenda gwakisha ngugiu chionde ira chireri chionde thai twetiere chume biele tuinga budget na ngoi teriti cha wondi chieto for example Mikindori ward allocation ya 2023-2024 ya milioni 15 nditigiria gwithirongo gicha mathogothanio ndene gondi ekwa chugu bejire bengwa ikamiti ban dispensary ya chugu tontu bejete na intobia 80,000 out of 1 million ari mbechi ikare otumirwa inachita ukabirene akiaria MCA wa Wadi municipality urakinyanwe mukarigite wa committee of finance ndani ya mbunge account ya Meru augite budget kare ukinyambere yo kaunti ya Meru iringita kwe milioni 600 ira chionde iringicho karongine rakigina tukuelewa repercussions chia 1 supplementary kedwe etio nekeji kudure tikurukwa executive keda kudure tuturetra supplementary budget ke this year one gukeda kwina beti gachoka ki exchequer ka ki the national government iriga chokwa kairi kina no tuturombo tumika ka kwa soft the county government nambe tike jochoka itugo estimate around 500 to 600 million ikedo gichoka ki national government nekedo aigi into kiambere kira gitakarika Meru orengi ontobo rengi karika beti ira county ya Meru itherekia mukaira iringi teitwa nonto umona kona ni akinyira paina chiho itikumba kwithira ititumaira titi achoka the next allocation ira tukethwa twini 2024-2025 the senate kabara toro kitaira mbecha but tunenkira the same amount ira bara tunenkirete this time nonto tutithira tukiona na ya the reason why to could deserve mbecha the equal amount nonto turare mriku afsovirire in case this doesn't happen it is a mistake ya assembly it is a mistake ya that we as registrators
it will be very makosa ja executive. Na kiuria kirani ni kirendene ya kaunti Meru kaiteneka na kidira budget ya supplementary irere ikuruka kwantu kuyoro kidira kaomba kwidira etumero mbere ya mwaka yo thirikari yudira ukidira na rengere obram yake kwidira igita na mbere no budget ikidira ichirairwa sitting down waiting. Phineas Imana garu ya siasa kirendeto Cheweru. Uni batukeithia tukerio tukuborwari kiri mubango yo siasa. Twita na mbere kinya kwethera katiba ya Kenya ni tariritio mwana ari na kioto kawita skuru na kuwata kithomo. Untubu butithero buribu botho kiriana bonde muno barabatina aciari kana baumite mici iti uciumba. Runi roro no rwana bamukuma ntere ciembe barabatina kuntu kawita muci inde baciuma ciura bakumbo tira ni bawita skuru na nyumene bacoke roro baetoshwa kibaro akenda kuona kantu kawikira kiu ina baro bati kumenyerana ba hiri thirikari bari na kindi kio chunchi kibithatu kironoro mwanya nyonta kithomo ureteri Nicholas Chabari. Tayari tureketie na kuona ati mpanga yongo erentere ino Chegembe North gutigira ana bati kuthoma ukiano akabuko thinambe na kuongereka. It is abnormal, and I think what we are coming here to say is that community must start treating this situation as abnormal as it is. Nonto mugongo wathi ina mbere na kuthia amantu obura amakari mwanka athaino mugongo ojugujite gwantu ocharo ukaithira uri gwatini ebonene. Ana abaye ndibarumiritwo imawati imwanya amwanya mareo mawati imaokea mirimo kwaga umenyo na kinya nkoroki kwithirwo bari watini ibakinya wagagia abokaria nonto bakwithirwo anto obari naokea tabura turekete na kona kiri gichunchi kia mbere na gichunchi ekiabiere kerogono roro mwanya ende kiorio okiongwa akiathina ino ikiriko kia mbere ni ana baba kwegwa ithaga aria kithomo na kithomo okiega nikenda abarwa na thina yagwa wa mwena ukia. Asiari, msikilize vizuri. Kiwango cha maendeleo kwa kila jamii inapimwa na kiwango ya masomo. The standard of the progress of every community is measured by how much that community is educated. Kwa hivyo ninawahimiza wale ambao ni wazazi wa hii shule mujikakamue. Mtoto akisinzia tu katika masomo umsukume. The best way we can do kenda tumbotethia na ba ni kuensure bakuthoma na kuba follow kinya mazingira ni atomba twabarita kijo kenda bomba kuthoma baita nabo baita to the next level batumbo tucokeria guthinera siro tukathia ta aciari barabari responsible kana katiwa kinya katawa no tukenda kumenya muciari na itire itariri riyite ndiguru yetu ikethira icokete nyuma muno tukarea kuyukia kithomo kina bata na ibuo nto tukua iyo ni tafadhali tuimbirie kithomo twari mantu a kithomo no ntuiruruga irwa rutire ndiro otethia muntu warinde na families cietu nonto lema kithomo ikinamite wetu bibi aturite okomone buti bingi ikintu gito kithomo nonto mwana ro kathoma au me mwalimu ningwitikia tichoka au akaura munda nkamathi akaura munda kambo akaura munda kungi na arie boboe ya teo rubungi mwambo kuthabuge jamii wero ninjire mware kithomo aki nera unlock all the locked doors opportunities cionde ciande na ere gareta wero tene community kwa hivyo tugakumba kuendia na bashukuru bakombo cielo na bamenyakio na bamekuritira ngwicio na nonto no emochiari no arekiritwe ngugi yonthe ya kurera amwana na kumunenkera kinya mataro nikenda akora na mitugo na kinya amitaratara emiega ya nthiguru ino ende no mwanka no emochiari airutanirie ngugeni ino ya kurera amwana wake nikenda aethirwo agikura ari muntu ogwa gutejeka na kinya kuithirwo aena gwirigiro obwega ntugo chiaro ogibia ku sababu kinye moyo muciari yotuma ora mwana ora ari mare mawendelea githomo yake uteyo manzi ogibia ku ngore mi mwana ora asi mwana obwa akuremete ukithomo thitangira ora thikoti kana eurwa tu akiceria kana nyake njuri na gikoti kana kinjuri kwa hivyo ndio ora mwana ntote rara mwana shukuru ora thikila 7 class iti baga yakoya na yaute maendeleo na ti maisha asiari ba arume itukuria bethiro bare na kanya na mauntu yara ya arume na nya mauntu yara ya otethia na beto mantu ne ya skuru ikenda mwana akaibagwa
muciari wawe wa ntomurume na onekanire rira muitaji ke manto ya skuru egoro kwende mwana mware na kula mutabota na kana mwithela mwera weta na njero ke diaro mani imbaya mwana unya dona ina mimba mwera weta na tabi de wide ke wa ga mwana ku na ke na mudomethia wa kwa ndina ndona mwana kwa na kithomu ke ba tunaomba wazazi na nitawaomba hii kwa neema ya Mungu ya kwamba usimame kama mzazi. Tafadhalini wazazi, tusimame kama wazazi, ya kwamba mwanafunzi apewe nafasi ya kusoma na aweze kugaidiwa vizuri. Aciari muno ibari na nabo watira mwarimu wake nafasi nonto mantu ya tikarika inya cukuru mantu ya karika ari na barenja kama itayo cukuru nduri tira mwarimu mantu ya kurera hari kana kurera ndaka na mwarimu rai nabo na isa sawa mantu ya kuthukira mici kuna mici na twina majukumu ankoroki iyogu kuri na ikundi mwanya mwanya wamwe na makanisa na kinya thirikari iyo yongwa neone batiri kwithire kiruta ngugi yayo ya kurikithia magwatho na kinya nkoroki kunenkera ana ababa mataro ni kenda abaithirwa baina gwirigiro na kinya umenyo oboga no bukonene na gutura anthiguru ino thayo ka kwa watu wake wina mwana kubuguthirwe cukuru njuri ni yetaguyukia atua au no njuri tukubaromba batutetherie na thirikari uterungi ki nyumba 10 kira administration tu ni batutetherie rucerere rwa aciari bethira ba responsible na ngachokeri bara nyumba 10 bombite kuingilia kenda na babethira ba cukuru especially mwana ana mucie kana kwatuika ati cukuru ria bawita baba wata at least tukuona bakija. Bishop, ninakuomba kila Sunday na reverence mwe mnatangaza watoto waende shule. Sio itakuwa mzuri? Kwa matangazo ya secretary kunakuwa na hilo tangazo ya kwamba wale watoto wako nyumbani waende wapi? Waende shule. Na tukisaidiana hivyo, our constituency will never be the same again. Amone ya kwina semina mahali, tafadhali musiari murerete tweri kwendukite ana ba tubone eleme ana ba moko ebo bate no menyo sana ma reverend ma pastors leaders ba community untubu butete taboya nonto kurigana wa kuona aiko mzuri gicunjini gietu kia mbere kia rugono ruru mwanya turikitie na kuona ati kuri na ana bauma cukuru na bagacoka gutuika aciari bao nontu bagutwikikana aciari ibebere mici yao na batiganiria ana babu gwithira ibo bakwirungamira ata aciari ende kira kirio ni aciari baye bantu amwe atongeria wamana kinya ikundi bitabia kithirikari ni kenda gucombetereja thina no woiwe tukwenda kwithira twina mugongo omwega ntuguciaro Antonia Weru TV Petan Plus Chabari Ubaya Chabari ono tukinya muthii wa nteto cia thema gucukira nkatho no tubuko thawatanirite na untu watanire tororongro studio kire mubango yo waro siasa